Kardom karbing long live kelang aratum duan pansami. Pinini tum karbing long live pen noni tum kedo bangke ladak bangke Central Committee Office lo CPIML. Pini bangke jasemet ilitum kaching hon ninge chethe nai. Ihut si khay long ria parman pindeng sumpot penceng lok nim rokom doan kaching hon tektiga bangpu. Kaya joini pen jail da dam nang lo ahemari sitame halasut ke kaya joini longri joini ahemari ta penan kana hok dolo pen alang litum apani litum kai da tingni pon kerta athema ihut si lang litum joini si litum karbieng long same penangan litum kaching thura mus same litum thek pon long lo hemprega farman sitame penangan isia level an kewan un aja kong alang litum joini lo silason niltum alang litum claim rapet ajir putum jasemet kaching hon babu rong pi alang le akai alamo sami tum karbing long life pen sami chingi than padupon lo ason se Abarim MLA Dharam Singh Teron Hasan nilitum nong e pipajir pon lo sondak tak si ilitum lun sepo kaching hon nai ninge chethe nai Chandokan to terang sar panstamil tu makai lamul tum karbing long life kelang ratu hon wan pilo pini bangke political alam sami chithanang sami jasemet ke sar phan bangke alang li litum ningkan phoke baprang aphile litum chirui thulna alang li mahanga thekadim alang li sarpi sabura lapen ke alang litum korte bangkwan ma pen alang li konasi school charli cheng ma pen konasi alang li college kidun ma lahai ang ton pen alam ilitum chethan pona prang sinali phan karbing long live la bangso chingki chethan halong apona chipidun thek pon nali phan suri kadom pajir lo sir suri glo karbing long live akai teron sangho la pente nang lidi sangho don tang litum la bangso pini nang ke humri pen dak ne longan kewan la pente kado bawe alam the aputhak nang litum karju along Nili unana bangke shoklim pen labangso nang thagoni phan nili hin pen borik po masi nang lito phana prangsi kardom pajiriklo karbiang long life telecast labangso news ahin aphan masi prangsi kardom pajiriklo nili hin pen jasemet pet Nili kaya alamo thiek pen nili pachini kang thung mangala lo nili mahanga thega bangke parokha erdaing tiaro lapende hadak nili Nilipo amena bangke longki Phangcho po rong kehang bangke kangbura lapente nilipa amena bangke kajoging tipi lapen nili sarbura lo alang li istame pui pumel akorte ave angjir inudo akleng lo nasi hala nilini bangke nilini sarpi bangke rong pihem silelo la nilipu bangke dak erdaing tiarong sorgai omra asupi adak wamlo nasi nilipa men bangke kajoging tipi lapen nili joksitame nilipu son korte ave nili nuet nili ni atum banghini do ino do bangke ingtihem lelo ino do bangke krohem lelo lasi non nili jasemet pedo bangke korte ave pustame non nili chepachordun labangso amena bangke kobita tisopi kawe putapu ronggang lapen nonamat hitum banghini
Cepachor pen api osomar bang thom doiglo akling si bang pinso su alang men bang ke jibo Kumar Phangcho lapen adagwam bang ke sorlo so alang li men bang ke Henry Phangcho pi lapen akibisi nilisopo abang ke amen ke kling dun Phangcho lasi nilitum non apuria lamata kom hek lasi hadak nili 1964 halabang so hudabang ke date of birth lason gavelo lasi sara tum jitu certificate nanga pidun according to certified atteng pen 1964 20 November arnisi nili mahanga thek pusi alang letum hok ponlo lasi nili bihek pen jitu nili pai nili potum kanghon lapente nili ong nili niatum nili fiatum nili futum nanggang hon pensi nili ketching ben nili life journey bangke nang dolo rong alive along si jasemet pet nili mang tek dat pen hadak si doiglo khalabang so hud jitu nili bihek pen hud bangke laso kang hon kang jinso nili fu nili fi nili ong nili niatum nili pai nili potum nili niatum bahini kang hon pensi nili ningkan pline arta lompen nili jasemet pet halabang so hud school gidun Charlie glo nili niatum lapentala nili punu asupo nili gatum rong sor kadogawe nili tum LP school banke kechenge ha ek nong dong hap LP school lokso tok biarong LP school si halaso Charlie lo lasi dak erdaing tiarong pen ha lokso tok biarong an kepale jiapan kom se kom 3-3.5 kilometer bagdui ekeng pen lo dam nai lapente hidia jo englong ri lason se khalabang so hut niltum school journey hut chenglo la nali tumla hala 60 sa hut ma 64 65 hut la school along desk bench do ma sut ke ma hala so do bang la kecheng kosreni ben si cheng mate kosreni koman pusipulo apende prothom দ্বিতীয় তৃতীয় সনসে চেংলো আছে হালাবাং সহুত মেনাসি তার যে পন্নাং মেনাসি বস্তা যে পন্নাং লাসে হো ক্লাস 2 ক্লাস 3 alom he lahai alom pensi netum lahai dex pens along kang ni dun lo sitala prothom sreni an bangke menasi tar bosta kang ni phan chipon nang po tila hasut ke admission pi ne ta kitab pi ne phan ke anam pinang nang masur he halabang sot ke joy pen hasut la ke joy pen la se free education pujang si langdam pulote halabang so hoten lo la se ada hala so hoda bang ke kitab bohi ka dowe ponon ake joy si keron ron lase some chief minister malone asut ke halabang so ahudabang ke hitasor soikia hullo hitasor soikia ahutsi
laso asar bora ahut pensini tum thegon long lo laso dat pen api bangge ako la jonota hawa ta dolo jonota hawa hut pen la ningkan isine der bosor ne dolo lang litum laso pen api si la hite sor soi ke ako chief minister ladan tumla LP school chali bong ke dana karbing long ko mat si ki rule ne ala so de bangke jasemet pet la nilitum thegun long ana bangke la so de bangke joy sing doloi la so penapi khorsing be la so penapi bida sing leng alang le tu men lo alang le tum si karbiang long CM po ni tu malasud pensi thegon long lo la so penapi bangke penangan CM da dupik lo EM dupik lo nangli high school na si sar ini sir daily dakla loksorong LP school hut hadak neli catching pen up to living examination ni tum pinang lang briti pinang lang la se halabang so huto bang ke jasemet pet living piglo la se labang so living kipi abang ke dak den ngo nali tu meheman dung malo merok LP school long si living ni tum exam tok nang lo la pente hadak ni lituma LP school long hadak headmaster ke mondol sing timung pu alang li bang ke hapo kunduli asor la non tenjing ti hai alang li ong malo lagani tu headmaster lo second master bang ke sikaring ti pu non ka bedar lo hanura meng ti asar bura alang li tu mel lo ni tu ma headmaster assistant headmaster lase nili tum labang so living certificate ki pidun hut kado kowe bank ko rahini do bank ko rahini ung bong pen nili nuet ke pas lapen de nili hakke cheng pen LP school long la class halasut ke class 3 an sido Delhi hadar school pen roll number 1 sidam bomlo la so that pen api nili la living certificate primary living certificate pala so do long that pen api urdho ME school along sinili ME school ke charli glo khalabang so LP school kidun cheng alamo iglo nangliphan chethan ngangtung ela henlo hadak ohomia rong LP school ki ME school lo ohomia somar dum ben chetong lo la pente la pu ei kopiloma haldiati karbio somar adivasi somar la pente penangan ohomia somar tum pen charlie bomohut Delhi ME school ki dun cheng urke ohomia lam thegoi Delhi ohomia lam ningjelo blote ohomia somar tum ta nangcheng neksoi titi labang so ohomia lam ke thek the pen kaningje ka do bi pen asi labang so hut Delhi ning arlo matha lo
nang tum ohomia lam kening je ke thek the na tum nang cheng nek soyeti deli unan ki ke thek ye phan boripo asela bang so hut domboru bora apuni tum headmaster lo la pente deli tum Hindi teacher Medhi bencheng lo kadowe penangan science lo pente mathematics onko asara bangke inut bodorunin borbuya po laso borbuya sarsene itu panathan alangli maths la pente science tham theko alangli bangke nil tungge advance maths long lo son lo science tala son lo la se halabang so hut sar tum nang honpi rdc ni ba school dun de lo plote darne le wang po nang khobori choilo alang class nang dun de la se halabang so hut jasemet pet sar tum nang kang hon la pente hola lp school asar tum ta sar bahini tum ta la nang kang hon la se hala so hut mobile than lo bank ko rahini living certificate pidun pen nili nuet ke pass laso ading che parong pen saratum nilimen da nanglarun lablo la se halabang so hut pensi nilimen la nili saratum nili glapente nili ongotum la nang cheng honlo nilimena bangke Rabi Kumar Phangcho posi alang tum sinang iro aso prange kosan ne bangke Rabi Singh Phangcho Kumar ave Rabi Singh Teron Rabi Singh eri rongpi Rabi Singh Phangcho kwana Rabi Singh lo lasi nang mena bangke ni tum nang lar dat laso si dilimen ke Rabi Kumar Phangcho po men nang irlo nilipo men sitame longki Phangcho lanje pa nang pajumi dun si amen nang erdun lo la son thosi la emi school la saratum ta nine honpi la si hala so hud delitum bang thompline do class along compete lo first second third la son fourth la son competition si hadak charli bo api bang theklong lo hadak nilivan nang ching nek choy tum ohomia au somar tum lapende kapre somar tum sta nilivan nang ching nek choy tum api ke asami salam bangke nona pian ke nilivan nang choy ne dalo nona piana bangke alang tum si exam hut punoy lahai ka dobe number ke long punoy kom hat titilo nasela bang so hut dili in pensi asamis also mar to man so se la bang so eri alang tu phan nilhin pensi ako ejhagalam ge than thulu te sir college ke ne kosan lasi dak eri Udogo ME school labangso Charlie dat penafi pass that penafi Dili Dengong Merok High School dunla lasi 1977 alomlo lasi 1977 Dili admission and that pen up to summer vacation on Nili Dengong High School dun bomlo la so hut isi agotona nang dolo Nili la summer vacation por hutsi
nilipai bange cheboi juilo nili kiduk nai ahem also inut la pur pigeon kiduk labangso khitiok ahem also nili postame laso khiti claim bensi wang bomlo chongdat jotelo bensi wang bomlo lapente nili menas tame pu LP school dun bomlo nili pai bi pangreng o laso bi pensi chainong lardon lo chainong lardon si labangso achainong puta ke dongai milo punilita hai by Charlie lo lasinili ho class 4-5 alombensi labangso hai ke by nangcheng lo nasi la 1977 aningkan nili dengo high school labangso ningkan abangge nili kipur hing ton ko hemta badelo nilipu lapente nilini adakwambang ditumbang thomberlo hemge amasi saida tiki nai hem talang nai laika dowe masi nili laso 77 aninkan ke nili lu Charlie toniko dak engton kokpen api lu Charlie abangke nili ninghang pi lasi hadak dengo high school pen ako nili mehai nili ni akleng atum engti hemasor hadak nili tumalong wang masi nili phanabang he nut forest department along forest guard bipul dotto alangli nili phanang hon pik lapente alang quarter je pondet iti lapente hadak khajera kadugo istame nilipo nilifan sitame thaponji ako porlo plote nilimena mata bagan kepang thai dun ke claim lahai claim dun laso nagang hon pen laso sabra alang hin pen ahem nangachi ponji pusi mathal la amasi laso Mukundo Dotto Pumio amen ho lasi laso sabra pena bason ke niliphan nang pon poloso sabra alang somar atumalong hadak Charlie rapen noi amat in ben langelo plote tirim teram lo arnam gadowe nangkang hon lo amat labang so penap nilige dampo pu aprang nili mehai ben nili ni tum nili hemwang lo amat alang tumsi pulo je nueda usu bangat Halloween adim lasi hadak dunpen nang hadak Charlie mute hadak puluni ni tumlong dunjune amasi mehai nili ni tum niliphan laswa jo singwa masi hapu abangke nangai pon po hudhalo sosa braga banglo obole Rabi chiridilo manang amasi nilipulo o towe mehai nilini tum banglo kadowe la tumben chingki penomasi hadak nali tumalong nangadun jadim non hadak puluni nilini mehai tumsi along le di nangdun juinui pusi niliphan pu lasi hadak si dun rongpo masa sarbra bangjani oise pen choklo lason pulotan ke pojale lasi 1970 danengkan nili dak puluni wangji puluni wang pen nili dak sitame nili dozoje dak hema chai nong si cheban si pukhiti ta klembo la pente school da dunbo
la pente hau bihega ko hut pensta me neli kacha theklong an bang ke hem phan neli an burden piwe hadak jong si parokwa lom jong si konane Durga Puja ta ho Lokhi Puja ta ho Kali Puja ta ho konane theater ta ho konane adim bang ke amantune odo bang ke cinema ta ho lahai husta me kado we bang ke poisa che khoros dunsi halahai langonji nili bang ha bihek pensta lahaya occasional longsta me dukan se bidun dun nili lasi labang so dukan bipo hadak pensi nili income ni income generate labang so dopo la pente nili ha bihek penta katherak puawe nilo kapheri puawe la pente ke pechubai la pente la hai munitum han ke sosalak pene la hai hawe bihek penta asi halabang so hut nilong la nilipinu asopolo bidasing timungpu alang bensini itum dukan bidunji hem sita me khiti klemra petji wokak pangrengi wo pangrengi la se halabang so hut penta nilitum hem sarpi sarbara tum phan nitum lan burden piwe asi luta charli bom la pente la hai khiti bati pen chenglo kado hobe asur sabangke menage nangya khoros patiana bangke nilitum menasi chiulai pon la sonsi dak pholoni along wanglo pholoni nelini tumlong dunjuilo me hai tumlong dunjuilo dak se ako pholoni high school along si nelihin pen 1979 anengkan dak pholoni high school admission enlo la sodet pen api bangge Assam movement nang cheng phitlo Assam movement 1979 nang chenglo itian ingkana bangke exam mokhata bedello la se 79 pen 81 angenili class 9 lo la pente labang so class 9 an ingkan hanlo neli hadak pholoni high school along student union labang so society general secretary hadak karbi somar tum kaprek akai tum boru do Assamese do Bangali somar do kado beta nelifan pulo nangli bangso general secretary apus bangge nangli thuro noi lasi kado beta nelifan student political life halasot pensi chenglo nele lasi halaso hut neilong nang che contest dun bahini do inu do bangke Provin Bora po Assamese also inu do bangke Binod Busumutari po la pente neli ni tum mang thom general secretary post long che contest lo lasi halatum bahini kelonga avut pen student atum support lo vote pen nilong adha 50% dala tumnang chupodun ne amasi halabang so pensi neli student livelihood pensi student political life keneli chenglo lase hada school discipline teacher tumben ko pipima ke dorde pope kisung ke boy kado gobe halabang so pensi sara tumben chengki chengwaisi halaso hut Pholoni High School nili masi GS nang cholo lasi labang so hut pu hemakam da chiklem nei khitia kam da pu bangalu ta charli nei
pu bangke student ato phanta labang so kapangri unity akam ta claim nai sonthom arpuneli claim nang ko la so lasi niltum hadak phuluni high school a headmaster bangke ajon da thipi ajon thiu alangke khub bisi 2 foot ne 2 foot lanwe ajon thipi lasi halabang so asar sta menang cheng hon pi lapente assistant headmaster sta me alangli sta me nang cheng hon o alangli das position to sta me bordolo actually ke das hem do mat alangli bangke das te tok de non asomar ka do wian ke bordolo che tok la lasi halabang so hud ka do we saratu manstame laso hud nili pan penangan nang kang hondo men pipi unedastame nelvan puponi tum pipo lapende hadak neli toma headmaster nangkang hon penangan neli labang so school period hut student society general secretary penchenglo halabang so hut penangan neli phan alangtum nai hon pik laso det penapi hadak theklong lo nilituma head hiriki maths asar science asar alang abangre dotto sicheto alang halabang so class 8 atum phan class 9 atum phan jitu maths abuhi gelang nai science abuhi gelang nai nililong sinang thon hup titi nang le lang oi rubi number ka do ke mone bohai po sita correction lang la se halabang so hut labang so dotto sar ke thek the ongko ta nili si than thunang nang ala so hut athe high mi school hut pensi halabang so borbuya sar MBBS ki BSc lo lapente maths asar ni tunge advance moben nang thalomati advance aprang ben sini tum longal lasela da high school long abangke ni tum joy mucholo mane kachawli lase ala sar tumta buhi doan note hadang nei long nang thon la school life would nali reng solo mande dake neli reng so puke la son ge high school hud bangke ave da high school ke charli se ke neli reng so son ke ave athe ka do student do phan discipline maintain ben chenglo ka do we so mar to phan eri nilimena si kaman pilo nilimena si direction pilo LP school hud note neli reng solo moben neli yang than loge Assamese alam ke thek the joy ne annual exam hud head sar bang pulo ala neituma timung sar nili ga malo hai alang pulo rule number 1 thakok baki kini sob eri fieldot job mat ka do we da muromat nili ta dunjuilo nili phanang ri lo nili ta ha feel si dokok amasi konalo eri omuke rule number 1 thakok si putange alang ba wede amasi nili phan nang ri lo an get choilo nang phan moben da pubom lo rule number 1 thakok
বাকীখিনি ফিল্ডত যাওক বাহিৰত যাওক বুজি পালোঁ চলো নাং দাম জুকে ও নীলি আর জুকাইলো স্যার পরীক্ষা কেপি গেলেলো নীলি রেঙেছো একদম জিন বাদলো স্যার নিয়ে লাসে আলা এলপি স্কুল হুট আবাংকে এ ফং নীলি রেঙেছো খুব বাদ দলো হেম কেনে হেম তাই রেঙেছিল স্যার হেমকে না থেং বাঙাবে নীলি পাইতা নাই হনো নীলি পুতা নাই হনো নীলি নি এতুমদা নাই হনো হেম ke kasedeng nai malo sarpi bang ma sarpra এনেকে সার্পি সার্ভারা তা চেঙ্কিমিও আছে আহুত পেন আহুত দিলিফান নাঙ্গাং চেক পেনে পুঁজি পেতা লা নীলি নি আদাকবা মা চলো Nari sumara life utanang lige lahai koi horpi ni semadon dem. Iya. Tamu na be masar. Tahu be. Lasi la koma bangsi ke sedeng nai lo punang li nar julo. Lasi pini nili nang jethan po. Nili arni si bangga hong lo tema. School kidun selet pen. Nili ni atum nar ne pon lo. LP school hut masih nili ke dundi pula. Masih nili ni ada bang kajek pun nili ni kajek bang school nang ponji pulo nili pan nang uthai pun bor ilo. Amala bang so uthai hut nili pan nang sinun tiat pen aja nili so bang ke kek beng lo nanda. Oh la so hut la se la bang so school ki dun selet amolo busin nili pinianta cipudelo la so det pen api eri Puluni high school along ni tuma headmaster la pente kadogoya teacher tumta nili phanai hon o nanga theng pene la sonawe Nili school nili live along nili se theklong bangala hello LP school pen chenglo ME school high school on the sar tum nili phan eri nangching hon pi Puluni high school kidun cheng out hada class kidun cheng arni lo nili admission and that pen amasi nili asap o class kelidun derchat tarmane nili asabo derchat iti amasi hada ME school lo charlie hut kosonma ohomia lam thek pen ohomia somardum nangcheng ne ghur titi hai lason thosi Puluni high school long ta class 8 hut nili duniglo class kidun 5-10 minute derchat lo laso hut mase ada class lo dunlo lase nili assistant headmaster bangsi das movement pubom bordolo airport das po laso das sarsi hadak thanbom susela subject amase alangli rule kadogowe andat penafi labang so hutsini lili dunlo amasi kadogowe student dumta nili classroom ki lut loge nili phanang cheng ne ghurlo choilo lage jo anke derge kadogowe ta cheng ne room pro amasi halabang so hut dasarabang susela subject thanbom lo amasi kadogowe student to aphan arjulo ohomor protignosin ki amasi anur student bandar julo thekhe amasi nilphana arjulo ha achai last ha heri lora tuk pasun tumi ohomor protignosin jane niki mase nilige thagun lelo janu sir ki po gor ঠিক আছে ভাল প্রশ্ন উত্তর দিছে আনকে লানিলিফান না চেংনেক প্রো স্টুডেন্ট তুমানকে আফিয়ে বাংকে এংসাম ক্লিবলো তুমকে
Amasi nang cheng nek kya phialam lo nili phansi nang lang prong le oh last ke ba mangali lasi tum ke thek thya question a prashno ta the lasi ala bang so high school life one hai nili penangan mena jongjung khiti bati claim ta oe logo charlie ta oe la pente la hai student tumpen kadowe rat tumpen coordinate la sautan neli kadowe penta permission la sopena joksi aphi bangke la high school longan stame ni long asamis student tumta do phuluni gao pen dak eri phulunia dungarai pupu buruarong do silpukuri ta ho utomji ta ho lapente pu bor pukuri ta ho lapente pu la saloni da ho buru somar tum da do tela nali school life la extra curriculum jasemet ke pine poit thirjir ke tok ta ho pine lun lam te mo la son du masa mo ben liang than loge nili ke ha bihek penta ka thera ga we bangpa wanda ka phere ave lapente jitu lam ningje nai plote a hokta lam siningje lasinili ME school high school anki karbi youth festival longanta daga bangke lanthama cheto chisik sepin pen lamaningje lai kadowe nelisi khala bangso hut first prize lapente besanong ege delisi long long so benda debating da ho example speech da ho hala hai long ne long nang chu hai du ne ala so penta an ki dak eri difu government college along youth festival hota dak debating lapente example speech labang so hut ke kondak ke akai dhorom sing teran hela la se halabang so ta kadogo pen nili hanlo best prize first prize anong e nelisi che palong eglo halabang so ta la se school long sitame lahai debate discussion kadowe hirjir kadowe khalabang sud pen nili student ang bong pen beslo la pen de halabang so high school charlie bo muhut sitame nili tum natok lemo la summer vacation hut punon any heri program is Saraswati puja hut punon hada school along labang so natok mukha hai nili tum klemo la sutpenta la se non puta nili ning dola lahaya anatok lahaya heri ekangi kanat lahai na claim hai lahai hirjir da ho lum temo ta ho halabang sot penangan nang claim lo ande la nili ni lo kado lo nali hemach nali chora lo kosong je tong lo la ka nona phian lo la ke movement during movement period lo sitame ke chetong cheng bang ke la Pholoni high school Charlie Rapet lah. Nang litong charjuma pualang li pentong. La so bangke alang lihin pensi dolo. Depan dari inut bahini itu son birta dolo. Nasi ni ke movement along ba la high school pen stame. Koi tu bazar chat nang kok thai po lasi nang lihin
penijong si do plote nang thando nik tha ala so dolo birta dolo ala didi thakur ke wang cheng hud hai nili governor hai nili ala so hud bajaj scooter hai la so bando la so long si ni long si nang dun se aku festival lang dat pen aku na chiru hud lai proposal dolo ase koson lo mane thengbi theng phanga tomona ja jar prison ma theklo lai ke ri son dolo esi pen ke phiri da do masar ke phiri ke lapente alangli mena masi a class 8 pen nang charli rapet school ga dogo velong stame lapente api movement along stame involve rapet nasi men bangenil da dinai ne dal oh nili jine nili fan ning na dok ke chomangkana huta nangche jogon thot po nilong nehiri nang kanun da ti oh ala lagi chine pune chine hala so hudu bange mahang chifung tip ti mandi ke kan tene sita pi theglong lo la non nele ma sorlo la arlo pen ge ning klong pen nang kang hon la nang kang din so da do la ta se nele mena mas to sonsi life ke wang ada masar hasut tong ada masar lo nasi jasa masar mami objection dum objection ni ave punil do em benta hapu ti se manat benta la se ni tum chelang det pen api somar dolo jallo api nili em khibo mosi council em khibo mosi aron ge je pacholo nalige o sa hisab naligong hem dam lo pole ko sono nalige hasut ke hadak mange welcome lo nilu mange hadak doi da cho akchu ida cho tha putia we sonsi dolo ako nili hem nili ni atum nili potum same aputia we nili paiche wo jui pen api ke kropi nili pinu wang lo la so sar pis tame nili pan ke asupo ason thosi nang che kam lo ako nili stame ching hon pi nasi lahai tragedy labang so journey vansi nili wang lo nasi 1982-83 husini to metric talk lo nasi hada phuluni high school pen nili pass lo nasi 83 ningan ge dak difu government college nili admission en lo tesar nangli difu ke bang cheng journey ko son lo experience bang ate manang li do ge wrong difu sohor town lo ya lo nangli dak train ke thek long cheng ningan Delhi tum laso kewang chenga journey aprang te nili putum labang so council ke bohai hai council aram ke pan council ahem ke kim 1952 aningan jitu council ke bohai popu hala bang so nili putum mata ha parokha pen akeng pen wangsi dak heri council ke bohai ji aram mokha kadobe nang panon lo notum lalela tarlang so festival le pang lap ram ke pan pon niam poson lo la se aprang bang ke la so council office ke phelang hai la non lutika pen la eri galaxy hol hai la so klam lom se pansi dagalom se council eri bohai lo non se hong la ang song an pon lo hai la se hala so niliputum nang than denge hala so Bisnuram Medhi alang se chief minister do holo la se la so sabra kaning ji tekang alam si la so sabra tunga ning do elo
pini pen kenang tum hasilong wang nang alo Guwahati wang nang alo pini pen kenang tum sakuri da daksi longpo pota da daksi longpo lapente kijunalang hembrit kadogawe sai chutiki pencenglok kadogawe war sai pini pen kenang tum phanang pitekang lo po hala bang sohud la so sabra ningji tekang pen lahai sabra tum ta dakam nai klem don ton ta aning sampon sidam la se ha Guwahati pen train pen siwang lo so sabra dipu station sun lo dak meeting tekang lo lahai kadowe council ingpu tekang dat pen api la so sabra ako Guwahati Silong sedang tuji ke Silong si capital kalang lo sama Dispur kali hala sot ke Silong sit lo la se hala bang so sahos pen nilipo tum labang so akeng ben gewang di pu wang ason thosi nili di pu gewang cheng hu bang ke dag esia atomo so ason dolo nili sondro sing Phangcho alang ke metric ketok poning kan alang abang ke piso en rong lo ama phi bang ke nili ta dag jasemet pet la logo Charlie kitab kena muni la pente lahai bohi kena muni lahai dolo amasi alang phanpulo nang non ke Charlie lelu plote nang kitab anne wan at pokoi amasi cho wanoi la pole amasi niliha phuluni ben inwet si basang si thapsi dipuwang la se alang location nang pilo je dak dipu transportation ticket adu malo dege doke po hala alang tuma ong lo ni tuma ong lo hala den ngo rolening ti alang tuma pai bangke rolening ti angjir pc mo chulo lang amasila rolening ti tuma hemla transportation ticket adung hai hala sot ke dhenu bosti pusipula la so dhenu bosti long sinili laing ti hema abiri si ke hon lo jalon daksi lu charli bo aman nili inwet si wang lo difu wang cheng lo nili wang pen alang dak transportation ticket long nang hong kok lo la so si alang ke do room long nang che pon si ke do ana kitab abuhi sob nili phanang lo dun lam Sono sa suke difu ke dipu la bang so de bang ke ram si ke ong la an heri son town pu he non na son he la son ke thek long le penang ana dim ke ram si ke ong la se hala bang so ni pen wang bom ben dipu chini bom le ase a piano bang ke da movement na long andolo 1986 17 May lai ga do we es disinang pom lo jarlo la so det pen api ke da non SDC office po hala so de banke sabun factory la la sila so sound ki sabun factory a hem along si SDC form that pen hadak si office pedolo la se ha 1986 out pensi ni tum la ke form out pensi nili central committee long member lo la so that pen api dak la so stadium apila long masi really do cheng lo la sila so really hut munit kom he kasta munit tum labang so I spirit bang ke kom ge nasi akimi kimia leader wang lo monitum thek lo lai ka do we pensi nang chini lo lasi nonalom adin penangan tum chi pindak do Indiana constitution ar bak pontan porong bang ke ekdom jo chepaklang ampo nitum hen lo heri Indiana constitution ke thek nai lo ke re nai lo pu che krong tum do
lasi halabang so hut nilitum rong aju onar lo pupe ekdom meeting gitu non atumge Indian constitution non si pon matiro ni tunga hala 86 alom bensi Indian constitution ke jambrong long je thapon thot po hadak paklang namda lapen de dak penangan central committee ang bong pen leadership training kipidam keong nei ge nil tum hello pola bokulia district pen chenglok dak di pholom sitame ake hai Dharam Singh taran lapen te nili dili banga thegoi hai sitame alangli pen damra petna ong popo dunjui po netum si leadership training pinam po lasunji nali political bang journey start le laso hut pensi netum bangke what is the sixth schedule lapende what is the 244 autonomous 86 pen 1986 pen lo halabang so hut halason keferi ta ho kaselet ta ho lahai ke ni tum long ave lo la se ni tum pu wan kan lutup lo naliphan Kumar si naliphan nangajong pon lo jalang liphan ta ake hai Rabi Kumar Phangcho Phangsta me ticket pipon nang pu naliphan manali ning ke hang hasuta ning hang duma sonthur dunji actually ke nilige moben nang che than lo mote student politics high school utpensi cheng lo la so that pen afi college kewang hudan bang ke la autonomous state movement nang cheng pit lo la so hud rata kam kadowe party kam bang ke sincerely si claim la si 1989 aningkan ben si litum ASDC amen ben CPI mela guidance ben halabang so election nang thuru cheng hut pen sitame hadak phuluni MSC constituency long hadak jasamet pet nitum si hadak arjap thip pen claim lo halabang so penta rata tum penang an ning nang che thedo nei do phan la se halabang so hutsi jasemet pet ke cheng aningkan 89 aningkan hut penamasi neliphan MSC thurnang popusi rat pen proposal dolo lasi dak thaglong lo central committee along je nilipen ansose ke thek muchota bang nili mathalo thaglong lo penang an tumbange homosti chiri lo jallo thurep lo sita ilitu masongja sarpo Dr. Jointorong pi kiturji asit ba safety constancy la sodim long mangge api nili rat det kado pen chengwai si alang phansi che pondel hada nili jong se haider lo blote BCBC nili ke MSC po lapente BCBC nili EM manpo sitame nili pen anso se ke thek muchot abang jong se pathor lo blote hada kamasi penmasi CM ke phulunio mosti pensi pamanun po jitu nili ke matha rat pen ke matha la soteng si alang li phan nili tum hadak phulunio mosti chi pondello pathor lo haida hailo alang li 98% budlong lo opposition bu che krong tumana bangke komame bang pak thomet komame paklivet komame bang 10ta 13ta vet lason se budlong lo da la se alang li hin pen la bangso 98% abudlong pensi alang li phat pahai pai melon nei tum pulunia rat la so pensi jitu nilitum assessment jitu ke matha ateng pensi alang li masi CM manlo la so pensi halabang so hut alang li CM manlo sitame constituency development
along bangke constituency along bangke kelang kadowe radaphan kepangri ni kelang ponai kadowe daito ke nilitum phansi hadak constituency committee tomhan adaito nang pilo na se halo bangso puluni constituency along nili menamat MDC kali pustame halo bangso hut nile masi constituency committee puluni constituency committee a president no ako gutei bokulia district ta hadak halo bangso ke regional long stame nilisi president lo hada lase labangso pena job alang liphan pahailo alang li ge haidet pena phi 91 aninkan ge MP thurlo MP haidet pen aphi bangke pulunia constituency ko an manang chelang nei lan ge alang bangke apor chelong le dalo kado we daito neli tumsi annang lo hada neli penching lo neli reportum kado we si pulunia constituency development penching lo kado we lahai sakori bakori penching lo khiti bati penching lo kado we laso bangke nitum claim lo lasi alangli CM do neli tum pulunia arat tumben party tumben cherap chetosi hadak farming da neli tum pulunia longsi ke parjap cheng lo lasi halada neli tum baro pura sose alongle neli tum khiti claim lo hadak farming society pupen halabangso hut khiti claim husi Assam along Home Minister Begu Kumar Pukon alangli mena mata niltum khiti claim along read jaidi along anangadun Assam Home Minister Begu Kumar Pukon apen dalang li maso wang si ni tum khiti claim along antanang dun lo lapen de puil tuma ACM lo Dr. Jaintorong Pi tumta penanso alang litum da laso farming along nang dun si alang litum stame chili nang roi dun sok nang ge dun ahem sor hadak involved lo la penda hadak penangan farming khiti claim hut nilitum han peneta tikio lahai han kitiki kado we penta hadak rata to phan penangan isi encouragement ke pidolo lase hadak han goson se tiki nai ma ei la pende gheu goson se tiki nai ma sok goson se tiki nai ma kado ko we hadak pensine tum rata phan labangso japon lo lase labangso japon pen hadak isi farming society pupen all karbiang long ponon lo lase halabangso kepon pen pini halabangso movement period hostame farming society pu pinian sitame labangso men nang do ko lase president ke cheng mangke sarsing ti center lo loring ti pso alangli la arlong woin ke so alangli si first farming society a president lo general secretary bangke non la KCS Abarim a president lo Sondro Singkro alang litumsi hadak pulunia mosti pensi president secretary bahini alang litumsi popar Japon sada nang le EM man dun cheng mentuningan Delhi 1996 aningan no on put pensi khair sir khala bangso de bangke lalo uncontested sateng lo lasi portfolio lo Delhi PWD department lapente council works parliamentary lapente penangana dolang prai cabinet krinin edon nile council along ningkan kwan lo dun sir ditumke ningkan pho plengkai lo sita aphi bangke ningkan surini ningkan ke lapula ben ASDC CPIML chekak phun lo lasi labangso ningkan pho plengia phan non cheklujon trok ne dola ningkan clear cheklujon trok anke nangli hala ketching hutong nangli parents body long tong do dun ma mante SDC long tong nangli dun
ini ke kadoko kita la EMCM atau manta kadoko we parent body la bangso CPML long si dulu halo bangso Pandai lah kecekak 2000 husin yang hapu cidowet la pu CPML dowet lo la pende jagato bangke ASDC po men pensi damju lo nasi nalige jail da jang police atumben jail ke jang la pende la movement ahut penangan policemen ering isu kado we ke lai ke hisapun edal sir nali kusono nali jail ke do damesan ma jail ke isi experience kado we ta NC ke me khada ka bang ke ilituma control ka lo bang control long si do nang lo la se kado we ta heri pulo ke sorgo norok patal po la se hada ka bang ke sorok lo sono sar jail lo ngereng sudun nang nibo hadak ta chokse blote areng sunang na sitanil tu madak jail lo ereng sulo son ke jathek long le hadak nil tu masi kado we koidi tum han chengki cheng vai pen nei tu hadak ta politics ta pathu dulo api 2013 jitu Telangana state kelong hut last ni tum ke jang hut khala bangso huta dak dipu district jail along khada masi ni litum dhorna pedolo khada masi independent day republic day tame ni tum protest lo lai pensi penangan law and order tum ta strictly ni tum han heri lo je public pen interview ka do we pakom nang po nasi jailer tum han nang than ni tum han nang than la sinili pulo jong si inut bani si tong long chot ji pulo te chetong te dat pen homan lo nang pa chetong te ni tum ening oi lo ha phi bang upai dal public tum rada tum wang aphiong wang ong lo alang tum ta sai jog je lo ko ka teng nang pa chetong thu lo ini kan naligala BWD man de phi man api bang ke 2000 and kan ke chekak phun lo chekak det pen api bang ke ASDC do wer lo CPML do wer lo Congress ta BJP ta lai separate do lo la si hala 2001 and kan 2000 and kan chekak dak pen api 2001 and kan jitu election council election hala bangsu ta nele puluni homosti pen ako hai thula nasine lege si experience lo ruling go son si solai nei ma la souta bodnama bipin beneli dodun lo la pente ke dodun chot kali dak defu 2/3 abris jitu still structure labangso abris India bong pen first award kelong bris lola Delhi PWD evado nali phani si nonda munitum ningje na solam nangli la PWD emedu hut bill kipi mane kadu bi phanda pangri pangdon liabilities pencheng lok nangli bill kipi hin bang nangli record bang mesen la so bang ke Delhi men ke mesen boje pupelo kado we contractor ba public tum jong se mesen plote la lo na se hala bang so nili la normal la fan ben an parta da state government pen la pen central la bang so special fund ben stame hala bang so penangan kewan la so nili bor ipon la si ningkan si along ta batai pho lan payment pi la pente kado we la bangso PWD punon kado we a department punon kasalai nei bangke labang ke ilitum a technique hal bangso nili penangan tumphan
contractor first class A B C lahai penangan contractor paman lo athil tuma monitum mange business ba contract ke claim la anthe o expert o non pini nili nuda moni dophan 50,000 kam pilo labangso billong leprang alang phanako kam pitunang po lasi alang phanabangge laso 50,000 bill gelong loge loge ako 1-2 lakh kam pilo blote labangso tangka alang khoros tap et elo hala alang kam contract kam se ako chi invest po ako hadak labangso bill longi dok lo plotangge alang to phanako nili kam pitu po 5 lakh 6 lakh 10 lakh an kam pitu lase hala so 3 lakh ngoi 4 lakh ngoi 5 lakh a bill long lo plote ako hala ake onga kam bang ako lo tum chi invest po la so that pen afi alang tum se selain erem plote ako running bill da pitu po la so teng pensi penang an karbiang long tower punon building punon lahai kadowe kam claim labang so hut penang an contractor atum rata tum corporate lo nelo lasi first ke lahelo national award ke longa bridge lo ladak la stadium adu lasi hodai ta neli la non council dum han pupu nang tum eri color salar kadoko pr tu komarli lage all india pen award ke longa bridge lo lage a bridge le thiek sita ladaka bangke spring spangel labangso structure adolong lo akar diga hormu wang lo blote arum sunpo pardel lo blote kaeteng sekeng thu set po asila bangso bridge abangke number 1 lo number 2 bangke hanging bridge daily dinu pen labangso hanging bridge chengpon lo laga hajiri gendeng tibin po adimalong khadak ratatum labangso kaimat jiri gendeng bojar bang lo plotang ke khadak ke englong ju lang men the phakpo muni tum parone ako men eri alang thebhok pot ansi parji laso lang the ke parahut penangana bang potum apran dam nang lo puse arjulong asela mangso hut council fence tame laso hanging bridge selamang long la pente la mangso pwd long jitu ke salam hut penangana technique do northeast another banke jasemet pet towar ke heno banke ladaka banke soil ajoinesi towar heno dakpiti lasila bangso long banke towar pameji poloten ke jitu estimate atengpen labangso kwan mak heri ke parthate laso thickness lahe banke heri klempon pamikalo polotan ke laso towar hanili dobom em khibo mohut ke salam pon atowar non puta henune sir iltum penangan lam chethan la poralam do asi nali ningi hang son lam puthak nili nali phanar jupo nali normally nali arta penangan nali tumovi ange penangan mami tunge paralyzed mami ke kisu kyune penching lo mami ke dama tumta doping lo puta nali health conscious nili nali phanang lang bom lo themana nali risoi jang hutta nali arta hutta so saminali lai duma hor pini jundunde puta nali daily life ke kopilo ke chu bisi ke favorite pilo sir daily jasemet pet bange la hor tang ho doma tang ho sa tang ho any alcoholic pen labang so kachara la or mu bang nelia bihek pen daneli la hai bang pasema me rimre somni bange jitu okchus tame aprang okchubom neli sitame nelibang the mate lengle
nili lean and thin si hala so ta dobom chungkreng yang si dobom sitame high school a hut pen si nili lahai englong ok ta ho lang ok ta ho men thu ta ho lahai ta nili idiot lo chose dat lo la se puda cuci ma non puda chose non puda maintain lo ande nali la englong pen rong asor jitu katiki han ai thangbon punon ai heri hippy punon bok punon jitu rong pen jitu ai katiki han mokha hai lahai seneli bisi koi chuso nali la lunse pongbong nal maphano nali ning dog nai karbi lunse po lunse pi lunse pi ke dolo nonge sitaneli puji po bangge isi bangke lunse po non lunse pi non labangso creative artist atum haneli ning do lapente performance artist ke dolo si performance artist tum bangge labangke reality langdam lo plotangke alang litum ase jumisen bahai sitame creative atum mangke amena si lun se sonse amena si ate ot heri wan sonse la penta amena si chilun lain lo nili lamar janang bong ko piala mar janang nal ning ke hang nai mate batai ni batai thom lang tami lang dorde karbi lamar jan ke nili halamang sohut la akai dharam singh teron hai osa selam lo alangli bangke silulai halaso bangke thongnokbe alangli thongnokbe afilim baklang lo nilitum kadobe pulunia lompen chengwaisi nilitum da owe harchi afilim selam nang Kumar li pusi kadobe pen chengwai lo lasi alangli silulai dhan mote jitu rat ke theklong bangke labangso owe harchi bang si beslo pusi kadobe ta ningelo nali hala Bollywood ke nali tuma we actor actress ke maphano ning dog actor actress ke non ke penangan dolo sitame labangso nitu ma generation hud hai hala so hud bangke nili jitu ke theklong bangke la Assamese society tu mason thak alangli tum theater natok pensi theater pensi film la sonsi nang parjab mati la senilin penstame ihin pen lang erlo plote ekopai bosi chi punang kokpo dak neli jitu ke claim ke dam malong lai mo menalong khiti ke claim ben chenglok hem ke solai ben chenglok kadogobe ke claim ke dam malong jitu phuluni long hello je hadak vaisong dang thong nok be da ho hai mu da ho lapente long deli da ho laya natok dak phuluni long kurna berong penangan dak karbiang long jut kali Assam ben abahera pache thang plu labangso aphilim paklang kleprang alang tum penang an chipaduksi khalabangso huda obi akhuda bangke alang litum jitu lomudor kro lapente halaso kiasele terang sahu tu malah ricu keman vera atom selawar terang lapente hadak penangan lun kelun kekan arisoi jang atom penangan alang tum paprangsi karbiang long shot kaelo Assam kapre kadim ta labangso karbia theater natokpu penangan pon masih kredit ping tung le sir ante nali kailong ne nali maphansi nali
dedicate kangtung mane nali phan kai ke mata kisung boilong nang arja abdun nali phan nang khera abdun ma phan sinang li dedicating to daily jasemet pe to bangke la eri ha bihega hut koson ma nilipai nilipo nilifu nilifi niliniatum mehaitum lahai ka dogo bi koson si bek nang apidon ma la son thotsi non la political la career hut sitame student life hustame teacher dum penanga niliphanang kang hondu la son thotsi Karbi Anglong la pende Assam movement hut la pende autonomous state movement hut SDC CPIML hut khalabangso hut nili jasemet pet abangke da kadugowi claim rapet dam rapet angbong pen nili bidi suri kadugowi nilihin penstame en alanglihin penstame nangpi laso guardian hisap pen abangke Dr. Jento rongpi alangli abangke nilista iga tenglo alang stame abong teng lason si nang sikam lo nang dolo la pente lahai ka dobe claim rapet dam rapet ang bong pen bangke nili bang pa phanta ning oye la daga bangke party principle ideology hodaita nili arjap thip la pen party ideology principle penjong si langdam plote kiduk ke lak chongdat chutiki la pente ei kepa phihup akhe phan la pente minority akhe tom phan labangso kang thurpon a principle g2 CPIML liberation a party ahin ben central committee pen chenglok Abarim general secretary la pente nona general secretary kadogo e party atum labangso bangke ining chethe thetan athela tum bangke 244 e autonomous state bangke ilitum ke pa phihu bakhe phan anisi labangso Indian constitution long edo 244 e labangso bangke alang litum ilitum phan determine la son thasi ilitum radatum hemprek long litik sangse pu koson ma semi la son thasi CPIML liberation bangke top to bottom central committee pencheng lo abera committee to manta autonomous state ke song heri ke hang ka che song mangalang litum kroi paka la son thasi da ahudisi el winteron ke haida dolo sitalang li CPIML aning dog days ta alang li movement long ahudisi nang dodon lo la sir elitum penang por dulu sir ante elitum kholeram tarang ake hai stame eningo yathaiwe alang li stame penangana por hut ke penangan claim lo ason haksi hom sing tarona ke hai ponon la pente ei chomangro ke hai ponon la pente non kadogo we claim rap bomang bong sithame ladak pangpa wanta neli hotru poson matha the la pente jirpo son si hodaita neli matha se alangli tumpen chetong lokaling stame ke claim ga dam along stame don rap jirpo jirpi son si hodai sta kadu e panta ke messenger phan neli matha do elitum penangan nang konta si suselo la si nang li kaya alamo haket cheng pen nang li pen je than long pot netum karming long life pen nang li phan an so se pumen pulok ache the pading lo na pen nang li tum phangcho hem tun an so se sok sang rantik punon an so se bari bithung an so se Phangcho lo nang sir pen nang li kaya bang kaya teng kaya mang son leja kong horang na papi bom lo nang aranam stame la si elitum karming long life kelang aratum phan elitum labang so jai mek lan ling ton ponikong nang te elitum kardom chiping nang sir ai tap